Držim u ruci Pure Skincare in History i razmišljam da li Bog prvo Adama i Levu stvori. U tom komadu od masline što može ekcem da ti skine, znam to sigurno, jer u tom kvadru, kao u čarobnom sinema kadru, lebde uz mnoge nevidljivom brodu i Sokrat i Platon, Anaksimandar, Aristotel, Epiktet, Heraklit, Epikur, Hipokrat i Paris i lepa Helena, Atina, Afrodita i Hera, Zevsova žena. Ja u trenutku vidim svašta kad držim u ruci sapun sa Tasosa, tada proradi moja mašta, ili kako se to već zove, kad neki običan komad sapuna inspiriše me i budi snove. Tako i neki čovek kraj mene prođe, a inspiracija od nekud dođe.